hivi kama mtu akiwa ndani ya Kristo, yeye ni kiumbe kipya. Maneno ya zamani yamepita, tazama mambo yote yamekuwa mapya. Ndugu mpendo, wakati unampokea Kristo, wewe unakuwa kiumbe kipya. Wakati unampokea Kristo, dhambi zako zinasamehewa. Wakati unampokea Kristo, wewe unaokolewa. Wakati unampokea Kristo, wewe unaitwa mwana wa Mungu. Alors kwa wakati wa sasa, asubuhi ya sasa, ndugu mpendo, ninakusihi, amua ukampokea Kristo, amua ukamrudilia Mungu, amua ukamfuate Kristo, kwa sababu ni yeye pekee ambaye ni upatanisho wetu na Mungu. Unajua juu ya nini Mungu alituma mwana wake Yesu Kristo kusudi apate kuokoa ulimwengu? Ni kwa sababu anapenda dunia. Ni kwa sababu anapenda mwanadamu. Mwanadamu ni kiumbe cha Mungu. Mwanadamu ni kwa mfano wa Mungu. Mwanadamu Mungu alimuumba kwa mfano wake. Na ndio maana Mungu hakupenda mwanadamu apotee. Mungu hakupenda mwanadamu aangamie, lakini Mungu alipenda mwanadamu aokolewe. Na ndio maana alituma mwana wake Yesu Kristo kusudi mimi na wewe tupate kuokolewa. Ndugu mpendwa, esko usaamini Yesu Kristo? Kama usaamini Yesu Kristo, gloria a Dieu. Lakini kama hujaamini Yesu Kristo, ndio muda huu wa kujitahidi ukaamini Yesu Kristo kusudi upate kuokolewa. Kusudi upate kuokolewa. Mungu hatapenda kiumbe chake kipotee, na ndio maana hakupenda kiumbe chake kipotee. Alituma mwana wa Yesu Kristo. Ile tu ndio solution pekee ambaye inaleta upatanisho na Mungu. Alors tumrudilie Mungu. Dhambi ni kitu ambaye kinatutenga na Mungu. Dhambi ni kitu ambaye kinafanya ke Mungu asitumike ndani yetu. Kinafanya ke relation yetu na Mungu nafanya nini? Inakatika. Lakini aliyekuja kutosha dhambi ni Yesu Kristo. Wakati unafika kwa Yesu Kristo, wakati unafika kwa msalaba, wakati unaamua kutubu, namna anavyosema, anasema kujeni kwangu ninyi wote wenye kusumbuka na wenye mizigo mizito, nami nitawapumzisha nyinyi. Kama tunaamua kwa wakati wa sasa, ukaamua tu mimi nimfuate Kristo, mimi ninamwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, unaokolewa mara moja. Kwa sababu wote ambao wanaamini Yesu Kristo, dhambi zao zinasamehewa. Wanakuwa watoto wa Mungu. Kwa sababu ndiye mission principal ambaye Kristo alikuja kuifanya. Ndiye mission ambaye ileta Kristo kusudi atupatanishe tena na Mungu. Lakini sisi kila mara tupende kupatanishwa na Mungu. Kila mara wajene wengi hawapendi kurudilia Mungu. Kila mara watu wengi hawapendi kurudilia Mungu. Lakini kwa asubuhi leo nataka nikuambie, urudilie Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Amua ukarudilie Mungu. Amua ukakamata decision nzuri ukarudilie Mungu. Acha nikupatie historia moja. Nakumbuka walifungaka mtu mmoja kwetu kwa familia. Na kufunga huyo mtu